Agent 5 Ito kagayem, denggen nyo ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo, iti drama tayo, anapaulwan. Agent 5 Anya joke online ngay bagbagam unyaw. Ay, adda ka di ilimlimod mo kanyak. Ay, awan, tatang. Sa Awan. di madmadlaw ko kan ka unyaw. Tunggal igarahe mon, jay jeep ngay man manehom, pumanaw ka matin adagaws. Kaslada pa ka kumikumam. Gagangay iti barwakas kanyak, tatang. Agsuro-suro mo ta. Unyaw. Sapay la ko mga raw, ta saan ka ngagliblibak kanyak. Sapay la ko ma. Nakapsut akon. Agpakamatay akon. Anya? Kasano ko mga ramidam day ta? Kat awan mo't aramatam nga pagunggan dito silid. Sa anak nga umangas. Anya? Total, naalam mo ti kay kayat mo kanyak. Nasaysaya aton amatayak laangan. Sana, di mo aramidam ti kasta, Elisa. Numatay ka, matayak mo ten. Talagang aramidot ti kasta. Di mo lapdan ti panagangas mo. Saan? Sige, aramidam ti kasta, tapatayak tinam. Patayak tinam no patuluyam ti pampanunutam, Elisa. Talaga nga ayop ka. Diyak kayat amatay ka, Elisa. Diyak kayat. Diyos ko. Anya daytoy amapaspasamak kanyak. Elisa, Kaya rigak ti maysa nga ayop ditoy anak aragad. Marigrigatan akon. ay ayaton ka, Elisa. Iso adi mon ulitin ti inaramid mo apan ang lapad iti angas mo Ang mga numatay ka. Minamaag day tangayat. Sana minamaag. Sobra ti panagayat ko kan ka. Sobra. Iso adi nakpampanawan Di ka agpagunggan. Pangasim. Boss, talaga nagagat kang agpasada. Masapol. Apay, adda ka din pamilyam bibiyagan, boss? Ay, addan Ay, kunag man no baro ka pa boss? Adda ka din nak. Asino? Babae siyempre. Boss, ti kahit ko asawan. Ayan nga ti kadundunam ako na. Apay ka di adamag ka adamag. Ay, boss, takos ka day. Siguro, napintas ti babae ka din naman niya. Ay, napintas Iso ti biyag ko. Anya? Wen, kanin kaubingan na pa'y. Ay, boss, ni ka di Elisa, ti kadundunam. Wen, iso, betay ngayon nakita mi di ababaya ko nam iti pagadalan. Bingo. Kunakon ka. Iso ti makagagawa ti panagpukaw ni Elisa. Aday bagbagam? Ha? Ay! Awan, boss! Ikaw. Iso nga gagagatak ngagpaspasada iti jeep. Tapno ado ti kwartami adwa. Boss. Sa dino nga ron ti pagnanaidan nyo itakin ni Elisa. Ha? Ay? Apay ko mga ibagakan kangay. Saan niya tangag parpula dito yung tao? Oh, napauli magkamutan. Ha? Ay! Awan, boss! Adalasim ko ni ti isip ko. Ay, dak mabalin nga ibagakan ka. No, sa dino ti pagnanaidan mi kini Elisa. Apay, di mo kahit niya baga, boss? Nagtaray kami ngamin kini Elisa. Ang mga numamuan ti inana tinang ipanakken kwa na kat. Alaen nanton di asawak. Talaga, di na mo ti sasawan na dito eh. Agduduman na kiti palpalikas na. Ay, mabit man lang. Ne, apay, boss? Tunggal agkita ta dito'y paradaan. Ni Elisa ti bagbagam. Apay,
kursunada mo't. Ha? Ay, saan, boss? Ibagam lang no kursunadam tinubyak, tatapisin kan. Nya, ni boss Mike, relax, boss. Boss. Ang kada magmumut ngamin tinagan na. Kuha, boss, awan mo't nga minun ti, may istorya ka nga, no? Dahil kita tadi ti paradaan. Ha? Ay, boss, pasensyakan, boss, ha? Di ka madanagan, saan ako niya istorya may papanitin nobyam. Nasayat nga rin no kasta. Awanin ti sa bali nga ayatan ni Elisa. No di lang siya. Nya? Pumatayak iti tao no at damang traidor kanyak. Ano saklat na nakasarita dito tao? Total, naamuak mo din niya at napakay na igan na iti panagpukaw ni Elisa. Oy! Kanayo na may kulang ka. Ha? Bagtit kan sanat bro. Boss! Samat, boss! Si Kawat! Awan sir-sirbi makasarsarita. Awan pa'y ganas mo't. Nalaing na dadya tao. Diyak masurutan no sa dino tinangipanan na kini Elisa. Nusurutan. Sa balim at tipapanan na abalay. Kat awan ijay ni Elisa. Sa anak agsardang. Aging gaajak makaala iti impormasyon. No sa dino a lugar tinangipanan na kini Elisa. Mabisinag. Mawawak. Kasanwa di ka mabisin. Kat ikan kamot iti kanam ngam di mumut kan kanan. Kumapsot ka ano di ka mangan. Oh, atoy. Kanam na ito ya. Gimatangak iti naimas amakan. Mangan ka? Tapno daras nga agsubli ti sigod apigsam. Jak kayat. Kayat kunti matay. Di ka mawatan. Kunam amabisin ka. Waya-wayaan na kunditoy. Sana mabaling. Kayat ka makadan na itiag na nayon. Imbagak matankan ka. Ure anya tar aramidam kanyak. Pulos at di ka maayat. Anya? Ayop ka. Uray matayak itan. Pulos at di mo matagikwat ti puso. Ay, ayatan ka, Elisa. Ayatan nakmat. Nagsakit ti panagsasaom. Sobra masaksakitanot. Sige, agpukaw ka, ayop. Uray basit la panagayat ti paayo mo kanya, Elisa. Ibagam nga ayatan nakmat. Awan apulos ti panagayat ko kan ka. Pulos! Anya? Nagadunarigrigat ko kan ka. Igat-gatangan ka iti agkakaima sa makan. Kasto lang ti subat mo kanya. Awan asim iti lalaki nga gayat unay kan ka. Ha? Elisa, anyat mapaspasamakan ka. Ha? Agsakit kan samutin. Anyangay ti aramidag. Anyangay! Anya? Masakit ni Elisa ako nam. Uwan manong inso. Anyangay ti aramidag. Pakanim Di namot kaya timangan. O di ipan mo di ospital. Sana mabalin na. Umay kay Jay nang ipupukan takin kwa na manong inso. Ay, anyang interamida kay Jay. Umay ka. Agasam ni Elisa. Ay, saan ka doktor niya? Diyak ang muteramidag manong inso. Kwa. Ay, kalangan gumatang iti agas para gurigor. Mapan kay di parmasya. Ha? Sige. Inak gumatang. Tapag tumarak ni Elisa. Anyat arami din nun iti parmasya. Bejayan. Rimwaran. Surotik iti nalangan. Agtarparas.
Kaslamat tanagan launay. Makita iti lang ana. Dajay, nagpartagamag na. Agluganin iti jeep aman manihon na. At iti agas a para gurigor, Elisa. Tumare mo na, tapno agimbag kan. Kaya't kunti matay. Anya? Sana mabali na, Elisa? Kaya't kunti matay. Mabitla nga, tao karkaran ka. Panagkunaket, saan ka mutin ang makalibas, na masakit kan. Matay akon. Kinunakmut ka, saan ang mabalin? Atay ta, o karkaran ka, ha? Atay ta, naukarkaran kan. Unyol! Ha? Kung nagtupay ka, ilumlumog mo ni Lisa. Anyat ar-aramidam dito, eh! Waya-waya ang ni Lisa. At sino ka mang ibaga kanyang itikasta? Pulisa! Oh, makita mo dito eh. Ha? Ay, diti pulis? Juan, may saka pulis. Ha? Lugan ti pulis, tinagsardang iti batog. Juan, nawagan kita. Kabayatan ti panang surot ko ka. Saan? Saan ang mabalin? Sumuko ka langan. Kat waya-waya mo ni Lisa. Itanti lang nga na. Madlaw na kapsutan. Saan? Saan ang mabalin ti kastoy? Saan? Awanan ka iti bahin unyol. Si kagayam tinang kidnap iti anak ko. Anay ko. Kunak mo na saya at katao. Saan mo't gayam? Pinarigat mo ti anak ko. At da ita iti ospital. Hala, ipanaw yung pala dito tao. Ipanyo iti pagbaludan. For safekeeping. Saan? Nana Maria. Inaklong pa iti suspect. Nga iso ti pimatay ti daydipyo ng agdatdaton kini Lisa. Anya. Wan na. Agyaman akan ka, sir. No saan agapukan ka? Saan pa'y kumaan at tiliw day jay at tao? Sinurusurot ko dahi at tao, Nana Maria. Jakla impagharap pa maaramid na ti kastoy iti anak ko. Sa nabalitan na tiliwan, Nana Maria. Nana Maria, kumusta anak mo? Nasaya at matan, sir. Buwan kaya. Remor iti psychiatric test. Nga adda sakit ni unyol iti utak. Na-obses ni unyol. Kan natilimot yun ti kakonsabos na ani Inso. Pada na matla nga driver ti jeep. Kan paagasan da pa ni unyol. Sakbay ang mabista ti kaso da. Kasta ka di. Agyamanak. Natiliwon dagiti awanan bain. Kumusta tirik nam, friend? Wendy, Ay na, jakla yung pag-arup anigayam unyol tinang kidnap kan ka. ayot day dya tao. Sigurado amalungsot dagi dya iti pagbaludan. Rinamos kan pinarigat na ka iti husto. Iso arumbang lang ang malungsot iti pagbaludan. Nanang, Anak ko, nadadaalan ti masakbayag. Kasano akpay itan. Elisa, anak. Ti ayop alalaki. Dinadaal na ti masakbayag. Kanti dayaw ko, nanang. Pulos adyak mapakawan na dya tao. Pulos. Tilaangan korte ti makama mo iti kaso na, anak. Patsyak ang malungsot da iti pagbaludan. Malungsot da iti awanan bain. Ditan gagayen, tinaggibusan, ti makalawas, aserye tayo, iti drama tayo, Anapauluan. Agent 540!
Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Jocelyn Oblero Ramirez, Jonah Ributaso, Isagani Bolyeser, kento'y pagayamyo Joseph Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser, ken itimat direksyon Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay